I sad danas igramo, ne igramo, nego snimamo. Stvari kad ja ustajem, tako da odmah krećem. Prvo spavam. Već jutro, yes! Drugo, uradim domaći. Znači 5 puta 5 je 25. 6 puta 6 je 36. Treća stvar. Šta mislite? Vadi skateboard. Ja sam skateboardista. Ok sam. Četvrta stvar, radim selfie. Peta stvar, gazim Angry Birds. Umire! Mislim da su duhovi u mojoj kući. Jako me lupa. I to je bilo to što se tiče ovog klipa danas video. Ja sad brzo bežim prema nego što me ubiju. I čao! Ćao.